Mizautena Tlawm Football League kan enna satber chu English Premier League hian nia hein elna hian season tharpo tan ni toin heta hian match day khanna match khel turangte la khel kim vek lo de uma sela match 10 khat khel ani towa chung zinga chuan team langsarte po inlan toin chung result le akentel be bom 10 khat te tuntuma hian kan soidon ani ahma saberata ni zana in khel Hull City le Manchester United hi soita ila Hull City hi sangni somparuk sompasari seasona English Premier League la khel khami seasona Premier League atanga unrelegate nuwa English Premier League in pet kai le taloklo season masa a championship a chethapol anni nuwa playoff kaltlanga English Premier League in pet kai le anniya kum sangni sompasari nuwa English Premier League an khel le masak berti nani chu Manchester United ero Michael Carrick anroi nge nuwa season bull antan masak berani he matchi MKM Stadium Hull City khelmola khelniin mual nei tu Hull City hi sinhi final chaka minisom pasarina Hull City hian semi ajaye mangin man ruaya Hull City hian corner an lo chu mangtangka in 6 yard boxa an delivera United player ten Hull City player te an chello hle Luke Soan aven atau khal theilova kha apoi masaniin khami nuwa ball kal rang takha McBurney Khan pet letin United goalkeeper in Adan Saka khami per ball in goal ban aper nuwa ball per le kha ajai hian apet goal ta ani Luke Soan a clear lo nu khan Heavens mangin United Khan ball kal kha clear theitur anlania mase unroll third center back kumsom pokomi hi ala puitlin lo zia langin McBurney Khan ahma khal tadai maya chuwangin United Khan undefending thattok lo antuara goal an chuata ani kha goal alu dona corner an pet tira thil thlengkha kan lo chik chuan Harry Maguire trol na tham athleng le peka Hull City in corner an pet dona khata khan United player te khan man to man anga player an mak thap lain Mbemo Khan Hull City player semi ajai apet goal tuwa hi amak veya chu Harry Maguire Khan man bet dunin Mbemo le ajai te an pahni khan akwa bet ran maya ballin anomna apel nu thleng khan ala tham bet ve tichon McBurney ball pet United goalkeeper ina a safe khata ball kalina goal ban aper nu khan goal ma atak ball aper le leya Hull City player zok Harry Maguire hian thlain a teammate Mbeumo zok kha enmi lavin aman le peka aven khatunge ani angai to lo reng a heti le thin wang hi ani Harry Maguire hi antro le thin ni tichuan goal ni na hi mini samthum parian na lut ni in Hull City defender thar Nobel Mendia khungania United player thar Tlawm a fola wangin Hull City in free kick an lo chuaka hei hi goal zone a thlo phein an defender thar Nobel Mendi hian atau goal chiang le Senegal defender hian Premier League a debut match ani boka tunma a Premier League la khel ngai mi lo ni in Spanish club atanga anlak lu ania ani hian bulatan thale Hull City hi van nei zual phaise chuan goal thum khung theitur khoba chance nei tha an nia an phuwa nge in United laka hian point thum an lo chuak he match a hian mual nei tu Hull City hian goal shot voi ria chau nei in achan ve voili goal zone akala Manchester United hian goal shot voi somni nei in voi ruk target a akal thunga ma se hun tha in siam tamjok United hi atlom zoka an tangani ball pass lama po hian Hull City hian voi zan hi somni paria chau anin pass lain United hian voi zeruk samthum panga te meu anin passa ball chan tam lama hian Hull City ball chan let aya tamdai United hian changin chuti chung chuan goal an khung lova goal ni an chuata ka wangin United hian tun seasona an match masabera point an lo chuak zauta lavani Manchester United tana bultan tu tekan en chuan defendera kumsom pokomi Heavens aom tlat maya unroll third center back hian bulatan chan ni soichu defender in Liam an nei tam wangania bench khan Argentine defender Lisandro Martinez aoma leni Europo aom tel boka mase anni pani kha an lut lo tluan thaka achan chu an fitness ala thatok lova andam ala chiang tok lo ti in soyani chuwang chun United hian tlar hnunga du thantur an nei thatok lova Heavens hi an rin angayani mase ani hian a khel thalo khop maya a defending a thatok lo langin voi khat mai po alang lo le ngala chuwangin rin rola tan chun ala tlak lo hle ti alang chiang thar engpo ni sela Manchester United kheldang kha kan en chuan an game a nget tok lo ti a chiang phot maya chuba ka chun an game tempo asang tok lova kha wang khan Hull City tan
in retreat zungzung na chance aom pha thina United in anete khan Hull City goal lam nai an thlen chuan atam zo ka khan Hull City kha anin retreat felman vek zela United tan chance thazok siam chua a har sat pha thina ni tichon midfield be ka khan Casemiro omlo alangem ti chungchang hi kan ngai tu lomin arin omboka United midfield da Casemiro omlo alang takhop maya an player thar Yuri Tillemans le Andre Santos ten bultan Nghal Marcela bese an phak lova Casemiro an la thak zolo hle ti Hull City la ka tang hi chuan achiang hle Yuri Tillemans si wanglai mangme kania Aston Villa a team khai pa zingami ania wangin alaka hian bese po asang fu maya mase alaka bese san ang tak khachu Hull City laka hian kan mulo tluan thaka a ball pass a po khan pass hlok tak kan ti ang chi aom lem lova om zanei thuk taka ball pass chua anei tamlo khop maya ani hi tuna adin huna chuan United squad a hian apoimo sia midfielder tharte anlak lubel ani lo phei chuan anrin rol tur zingami ani chuwangin Hull City laka atangkai nep mai mu khachuan insiam rem alangai leti achianga Bruno Fernandes an team captain hi atai matok lova taimak tok lo chuan teammate an khel that lo tum ani bok phei chuan lansar ahara chu Bruno wa kan muani Bruno Fernandes in alaka kan base ang Hull City laka hian aphok chuak zo lova Hull City an machon na hi tun seasona an match masaber ani chungin Bruno Fernandes sachevel en khan athathau tok lo dewem oti rilruwa chuan alo omtel dewa baka Michael Carrick forward veilama Patrick Dorgu bulatan tira Dorgu chance nei a khoral te ngai to phei kha chuan ati fulo chiangbal ati theya tlan chakin thasui nga hle Marcela a finishing a thatlat lavani offensive player du thu asam lova khawang khan United ina golan khung theina tur ang chance thate po kha an khoral tampha Cameroon forward dinglam sira bulatan tir embeumo hi chu a thaviau maya ani hi chu player thathau tak fuat nei tak taima tak ania chu bok chu Hull City laka hian kan muwa wa nei pheise chuan gola khung ngai po arin omani mase Hull City goalkeeper ache thave em boka embeumo gol khung tur thatak alaudan sakani kha Hull City laka inland United player zinga embeumo hi chu khel chelo pol tak ani ome Matthews kunha bi kha alafit lo debem ni ti zona om thei mai theya atlan achevele athil ti engkim ache dan mang chik taka en khachuan Matthews kunha hi alafit tok lo dewa angai theitlat maya chu wangin ani hi season tharatan hian ala in pe che lo debem oti te po ril ruwa chon aom telani amai ro chu match an khel tam chawanga a fitness point ma asonanga match fitness thlengin anei tha chawanga ani hi chu quality sang takani awangin pangai chawle turate po beiseita ila United game shim kha anget lo kan ti kha Hull City in nataka an counter thei thin kha anin siam thatwat lo chuan Premier League ka an maba ka hian Hull City aya thadeu zok vek an ma chondona an ngai tu omdona ni chuwangin United hi Hull City laka an landa na tang chuan season tharatan hian an la in pe tok lo dewa la in siam remret an ngai Hull City manager Sergej Zakirovic Bosnian coach Thahian tactical betela Michael Carrick hi ania Carrick hian anaute bol chan tamtir jok thei Marcela a thalam kong danga Hull City chunga ada thei lawani chak thei tura omzeneya nauta khel chhuat tir joka chu Hull City bosia nia chu wangin team panhi ka shwa tu te in beina chuan Michael Carrick hi a hlo cham jok che sual na cha jok ani heti chung hian in khel zuwa Michael Carrick hian soin game khat chau hi chuan thil zongzong hoilam hi ati chiang thei lo ti in game khat chau hi chuan thil zongzonga poi a khoi phak lo ti hi angai dan ani ti alang chiang leya Michael Carrick hian atumram chianga chu atumram chu akai roi United hi thlenpui thei ngei a in be se ani tuntuma Hull City an ma chon ma hi chuan Manchester United hi English Premier League season thara an match ma sabera kai thar team an ma chona piangin an tlom ngai mi lova voi kwa chakin voi thum draw an neya mase tuntuma Hull City laka an tlom ta ka wang hian season bultan na a kai thar team an ma chon matcha an tlom ma sakber an tong ta a Michael Carrick an roi ngette te ya hetiang lama hian record thar a chelamin an siam ta ani kai thar team laka season tira tlom ngai lo kha an tlom ta ka wangin an club chanchina a chelam record thar Carrick an nuaya an nei bel pha Nizana vek English Premier League Brentford le Tottenham tein ma chonin mual nei tu Brentford hi sithum fain an chaka he matcha hiam Brentford he minisom panina a Keane Lewis Potter mangin man ruaya
mini samthum pathumna Vitali Janel manga khung belin mini samli pakwana Michael Kayode mangin an khung bel le boka Brentford hian gol tamzo khung thei turin chance po an nei tha a voisom ni pali sot nein voi ria targeta akala ma se gol thum chau hian puitlin ani Tottenham hian gol shot voi kwa nein voi li chau gol zona akala Brentford a hian ball changtam hret jok ma sela in khel chungin khel chhejok an ni tluan para ball an changtam jok satlia ti thayani Tottenham hi tuni pui transfer kongka honlaya sumhang tam ber ball an nia player langsar an la lut nual ma se an player tharten base an la phak lova Sandro Tonali te Senesi te Van Heke te Andy Robertson te po nein bultang tu defender palizinga defender pathum hi tuni puilaya anlak lu tharte anni midfielder Sandro Tonali an bulatan boka tichuan tlarma Richarlison amal klat Tottenham hian suman mangtama ama aya squad anti chatak fe boka wangin anlaka beise po asanga ma se hun ti ratangin hun top thlengin beise an phak lo tluan thaka an attacking play a thatok lova an khel chimchim anget tok lova team game tha an la nei lovani Brentford in ball an chana an attacking Tottenham hi an boi viau zela Brentford nen hian an la in nge leile Brentford hi team name jok player po nei chejoka ngai an nia ma se Tottenham hian team anga an la thatok lo na tuarin Brentford laka hian gol thum loi chuain mol pho takin season tharbul an tanta ani Tottenham hian season masa top lama Roberto De Zerbi ruain relegation zone atangin antal chuak shrama season tharatan na sataka in buasain sumtam takan manga tundin muna tuni pui transfer kongka honlaya khovelpum huap angpoa club mal sumhang tamber pol an ni phakiala heti chung hian an resulta Brentford laka sithum faya an Tlawm hi antan chuan an laka pressure tirit zual tu ani lo thei lova Tottenham hi anin siam thatwat atul an sum man dan le squad thua dan en phei chuan Tottenham tan a chebera tun season a hian Champions League tal qualify phak angaya ni chumi thleng tur chuan anin siam thatwat angaya an team game thalo lutuk nget tok lo lutuk kha an ti ngewat atula ani lo chuan an base ang result tha an lo chuak thei lo fo mai thei Roberto De Zerbi hian player chu anei thata sot maya ma se arem khom le thataka khel chuatir konga hian tun aya na sazoka ma ason pui an langai zirtop ni jana khan Arsenal in tu season English Premier League match ma saber khelin Coventry an mi khwalani kha match khan Arsenal hi sithum fain an chaka gol ma saber minisom pangana Kai Havertz an khungin Arsenal player thar Zolisan Coventry player ball chuin heta ball per hi Calafiori an achanga fingtaka Kai Havertz pass zuin German forward hian damdapin akevelamin apet golani minisom hi pathumna Bukayo Saka an khungbel velein Mualaya an mani lama Declan Rice an ball changin Odegaard nen anin passa Mualaya Coventry player pathum an paltlang nuin Rice an velam sira in siamrem Zolis a pass Zolis an alira bola cross Coventry goalkeeper in dang perin hemi per hi veng tu nei lo Saka an all samjatin apet goal ta ani second half tirla minisom li pakwana Martin Odegaard an goal thumna akhung velea dinglam sira Arsenal hian an duang takin Coventry tlar hnung an thiata Kai thar team tan hian Arsenal ball in pass an game nget lutuk kha dan ngaina aum lo ani bere Arteta nauten mun all an lua zungzunga ball an da dik boxi penalty area a Coventry player pariat anom chung khan khang hawina an ven mai turin Odegaard hian aum mun asiam rema Ben White an fing takapa sin Arsenal captain hian pet na lutuk lo ma sela goalkeeper tan alai tok chia a goal ta thawani heme cha hian Arsenal hian voi som pakwa sot nain voi ru goal zone akala Coventry hian voi li sot nain voi khachau goal zone akala ni Arsenal hian heme cha hian base lok angein ball an changtam zoka Coventry ball chan le deuh tho changin omzanei thui zoka khel an nia team nget jok le thajok an ni an lantir Coventry kai hroi tu Frank Lampard a huaisen khop maya anaute defensive game a in ngatir top lovin a thei dan danin a attack tira Arsenal laka offensive play pa ngai tak an nei ngam tlatani ma se hei hi Arsenal tana kongti all sam tu attacking play lawom le omzanei thui zo khel chua theina pakhat ania Coventry tan Arsenal attack dan vek ngaina om talawani bere heme cha hian Arsenal tan Bruno Guimaraes a khel lava a chan chu ani hi ain liam ni in antar langani Arsenal game bi kha toite in soitalokila Arsenal game anget khop maya
tun season a English Premier League match khel to zong team sang zinga hian Arsenal hi an game a nget thaber ati lo thei lova position tina du thlan tur nei tha squad cha champion line ni bok an nia champion line an ni chiang takalan tirin champion non le an tum thi po an lan tir tela Arsenal khel en wangwang khan Coventry tan khachuan ne ngai na an om lawani bere chu hun ti ratanga minute tam aral ma khan amu thiam thei dei towa ti chuan Arteta le anau te hian rin lok angein Harsana lian lutuk tok lovin Coventry laka hian phu takin point thum an lo chuak ta ani midfield ta Declan Rice ala mu nom renga abikin Lewis Kelly hi tun season a hian aring tam zolangem oti te po ngai tuana chuan awm tel ta dewa Lewis Kelly hi opposition het pa ngai chu left back ani mase bola pe thiamna te a chet ran na te a defensive work thale game a chiar thiamna te hi Mikel Arteta hian a mu chiang maya chu wangin midfield ta opposition hi asiam rem saka Coventry laka po hian a khel chelo khop maya chu wangin he naw hi season masa ai phe chun arin tlak le to don ti achianga Mikel Arteta tan du thlan tur tha bel cha tu atling forward lama hian Victor Gyökeres du khoplo na hi arile thina chuti rual chun Coventry laka Bultan Halvar chan gola khung hi Arsenal tan chuan alom oma achan chu an forward player te hian goal an keng tel thei zelani chuan chuan teama confidence na satakin a boost dona chu team ta na thil result tak team tha ti chak zual tu ani thei tlata an forward te hian goal an khung lei thei lawani ero chuan chu teama pressure bel cha tu pressure dang siam tu ani thei dona chungte awang chuan position tina omte hian anti tur theu thataka anti zel hi apoimo masa chu ani ta Kai Havertz point Coventry laka center forward a Bultanin goal aron khung ania chu wangin Arsenal hi Coventry laka hi chuan social na tur an omri love tin atop khar tari ila chuan atifia mai ome an player thar Zolis po amunam khop maya awan nei zan ni pheise chuan goal khungin assist po anei tel thei hialang chutiang khop chuan he player quality sanjia hi kan muthar leta rivut si lo hian atok te in bola kenga pek chua hun tur taka ape chok le chat zel boka chu wangin ke veilam mang club ru ka tanga anlak lu hi Arteta tan po hian rin ngam ani zel do ni in alangani ole khatichin khatun tumatan chuan ni taphot sela nimin lama chiato na lama te kan kala wangin video kan ron ti chuak thei lawa chu wangin zirtop ni zan in khel Arsenal te result po hi tuntuma hian kan ron ru telta ani